Talo falawa o talafou mai le siuafoga le laumua i Wellington e mo lenei taeao aso 20 Februari 2025. Ua toi o sofaia foʻi e faipule o le New Zealand First ia Winston Peters ma Shane Jones. Le faipule o le Green ia Ricardo Menendez March ona o lona faaaogāina o le igoa o Aotearoa e leʻi faatoʻese Peters ia na lafoga peitaʻi na ia saunoa o le a taumafai e faafoutu la fonotu mau o le palemene. Ua faitioina le vaega faupufai a le Greens le palemia ona o le leai o sana tali atu i nei saunoaga faailoga tagata i totonu o le palemene mai le itali atu lava i le tusina tusia i le patia le Greens talu ai nei ina ua lafo foʻi ni upu faailoga lanu a faipule o le New Zealand First ia Menendez March o le fesilina tuuina atu i le minista o femalaga-inga Erica Stanford e winga i le mataupu a Dharman Kumar na taʻua ai e March le atunu o New Zealand o Aotearoa mana mafua ai ona fesili Peters ai se ai faataga ai ona faaaogā e se tagata fatoʻasau i totonu o New Zealand i le 20 ona suia le igoa o le atunuu lenei e aunoa ma se palota po o se faatagana mai i tagata anuu o New Zealand na faamanatu e le fofoga fetalai Jerry Brownlee ia Peters o Menendez March o se sui filifili o le maota ma afai e faaaogā e se tasi se igoa e lē taliaina i finagalo isi e lē mafai ona ia faia e ai se isi tulaga peitaʻi na fautuaina mulimuli e Brownlee faipule uma o le palemene ina ia faaaogā le igoa o Aotearoa New Zealand na i loo le faaaogāina na o Aotearoa. O le vai aso nei na faalauiloa ai e le Consumer New Zealand hai a tatau a tangata malanga e tatau na silafia e tangata uma pe a fai e ai ni faale tonu i whainga malanga faaloto i fale i New Zealand i lungo le porkalame a le checkpoint na faailo ai malanga e lua le kamupaniwa a lele a le Jetstar nisi o le pase se nave e se faamalo si ona ua mamafa le utawaa masali mafai ona toi maua atoa isi. Failoa e Sahar Loan o le Consumer New Zealand e o atu i le lua fetala e mafai ona talosanga i le tangata malanga i le kamupaniwa a lele ina ia tutongi atu pe a fai ua le iloa lana ato pe faaleanga ina foi. A whapea e ave e se faamalosi o e mai se whainga malanga le vaalele e se lau i le tolu se lau tala le tupe e tatau na tutongi atu e le kamupani vaalele. Lua fetala e tutongi na atu i le tangata malanga mo le ato e tasi pe a le iloa pe ona whaamanino i li poti a le Radio New Zealand. E silia ma le ono se lau a fetala le tupe le waka kotahi na faalu ilo ia mai fafo a wale fina unga faale tula fono ma le au fai awala na ngalo lue e faule transmission gali le ana mulimuli ane so alau pule i fafo le masinonga. E tusa ma le tasi tesi ma le 5 piliona tala na fawai le transmission gali po o le fetaula inga ala i le pitoi matua Wellingtone le ana tatalaina e faonga e tangata lautele i a mati o le lua felua tasi. O le awala na fausia i lalo le konikarate a le Public-Private Partnership fai paanga i le vao le Wellington Gateway Partnership ma le au faufale a le CPB Contractors faapea le HEB Construction Limited i anove mo le lua felua tolu ua silia le ma le tausanga talo na faatangaina ta avale e feoa ai lunga le awala a e faila loa le au fau awala ta walumanga faale tula fono i le faamasinonga mawalunga e faasanga i le waka kotahi o le finaunga i le mata upu e winga inga luenga i le imae a masiaki faale tula fono e le i umo na faatinoina o le masino te se mana faailoa mai ai e le so upu le NCTA o mai au na fofo ma so ala upule le mata upu i fafo ma le faamasinonga. Ua se itia mawalunga le numero tamaiti o loa o onga mai le fale e tusai ma faamaumaunga ale matanga luenga wa onga na faalia ili poti la tamai e le onga tutono le tausanga taluai e se fulua fe fitu se lauli ma fitu tamaiti na o onga mai le fale tai tutusa ma lau fainga o tamaiti na o onga mai le fale i le lua fe lua tolu mai le titi fo ma le numera sa faamawina i le lua fe lua lua au le i o mai le COVID-19 fuluiva na fatuputele ina le numero tamaiti e le tala ya onga mai le fale e tusa ma le lua se lau i le tolu se lau e faupopo e tausanga taitasi mai ono afe 5 se lau fitu tolu na le sitala i le lua afe sfuluiva o tamaiti e tai ono tausanga o loo mawalunga le numera ya onga atu i le fale pito i aile taiva tausanga ma le tesi ma le 8% e tai se fulu ono tausanga anga ilunga. O le ono tolu pasene o tamaiti ya o onga mai le fale le tausanga taluai o le tai se fulu lua tausanga ngai lalo. Fitu lua pasene o tamaiti Pasifika ma Papalangi faapea le se fulu ono pasene o tamaiti Maori.
Na whaia se solo te ea tangata na whaasawi na mai i Sauanga, whaasanga i le ACC i la lato la i ka lai estete, o lo wala awi lato na sao mai i Sauanga, ina ia to ilo tu la fono ma polisi le ofisa, mo awa noa e anga wa ai tangata na sawa aina i nisi o whamanuianga. Whaalia Ken Clearwater o le e langolangoina i lato nei, e ono i le walu masino whaatalitali se tali mai o a lato mata upu na talo sangatu i le ACC, mo nisi o fesosoni tau tupe e whaatupe ma fesosoni ai i le tau singo i lato mai i mawhatianga masawanga, o nisi na te ena i le ofisa lato talo sanga o nai leo ngā tusa mata i ala a le ACC. E la taile tolu a fetala ua whaasalaina i le kamupani o le Look Sharp. Talua i le taitai se ino tangata whaatau i le tau o loa na whaatau ina ai, e ese mai i tau o loa na whaalawi loa ai. E tolu pasene na tangata atua i isi o loa a le Look Sharp, pe na whaatau ina ai e tangata, na ilo o tau o lo o pipii i lungo whata. O le kamupani a le Look Sharp, e lau i loa i le tele o alato o loa mo te unga mapati, e lua se fulufale o loa i tutono New Zealand. Mai o atu i le whaasfulufa miliona tā la alato tupe maua i le tausanga. E lua se lau i valua a lima se lau tā la, le whaasalanga na to ina atu i le whaamasinonga whaitu maloa au kilani i le kamupania na nafi, ina ua iwa ina le kamupani ilo lato ta se ino tangata whaatau, i tau o loa na whaatau ina atu ai e ese mai i tau o lo o pipi ima whaalawi loa ai. O le lua lua fo ina lia e lia mata upu, pei ona lipotia ele One News. Tala mai le Pasifika, o le asona na whina whaalawi loa ai le malo o Tonga, le pepesi ai o le whaamai o le dengue fever i le atunuu, whaailoa i le soifua malolo i nei whaapea, ua si itia le numero tangata e maua i le dengue fever i motu e tolu o Tonga tapu, vavau, ma e ua, o tamaiti mai le ta i se fulu lua i le se fulu fitu tausanga o lo o tele i na afia, pe ona whaalia i li poti, o le masina talua ina whaalawi loa mai ai e le malo Samoa, le pepesi ai fo i o le dengue fever i Samoa, whaapea fo i li poti, mai le atunuu o fiti. I taalonga, ua filifilia le alii o ali le ia taua, luas fululua tausanga le matua, e taalo mo le awa le Warriors i le taalonga mua le taamilosanga o le lakapi liki po le NRL, e whaialea i Las Vegas i Amerika, sa mata ina le taaloa ali i le taalonga whaavevela, i le vau le Warriors ma le Melbourne Storm, i le whai ungo le vaiaso taluai, le ana manu maloa i le Warriors i ai e tolu ono i le sefulu a le Melbourne Storm. Tala fōwia mai le siwafonga le lau mua mo le nivaenga o le tae ao.